belum dilihat nama itu kan masih kok deh. Aku kan ada ini pun dipanggil nama kami langsung baik kan desain langsung apa saya belum dalam saya itu jadi ini dak ompu digital print pu bangso akulat kang pulong nil panah hang lo asin nili dak nang teklong lo pas digital dak teklong pen bangso digital printer sa bang la pulo je flex printing mukha da meta high speed bang sela dak mesin dolo la si karbeng lo atau lo ceng lo dipurong so pilong bangso bi pon la si dipo long jasmet pet non karbi nikan kimi ba areng lo nikan mi mate Desember ka bidai pen ceng lo ason birthday pen ceng lo ba biya pen ceng lo ba organization program ceng lo kado itu flex printing bang ke kinang sot pon kita high speed da bang ke long un po la si bang no ga season lo aku print la si ke ba dak karbeng lo atau anu tu hanta arak hanta nili bangso media hoi pet pini dak lang lima hirjme hang pilo je la aku la dak bangso digital printer salong bang na humri pen alang itu itip asalang me alang itu mesin pulong te dang se bang po lagi alang litum customer per depend po lagi. Dak EDP pula EDP ni lah ke itum lah digital print po printing press untuk minggu pon lo basi dak di fulong ke dulu stamin tum tain pon lo la penon kibang jilang stami mesin non bang printing mesin bang dulu la pena kapre mesin dan tum ban la dak kopi ma customer tum kinang jiason a mesinan ba nil tum ban pipo dak di fulong stami la printing doji digital printing doji an pen linear printing doji an pen non bang ki sticker printing lah stami dopo la waterproof sticker lah printing mesin stami nang lepo nil tum lo time bang nil tum bang ke 9 am pen ke ajo bang nil tum jose kam do pulon tin ite ajo pangthang da claim let po jongsi kam do pulote stami jongsi abi pulote nitum e program ke dopo ya location yang tum da rong ni hang tu lo la near pine glass corner dung se dolon to terminal tum stame vanon dak long ponal tum high speed machine si van lo si prabjin panel tum long pon fit po